Pozdrav svima ljudi, ali su ovdje došli u moj novi video. Iskreno ljudi, boli me. Išao sam sad na injekciju i boli me. Uglavnom, čekaj, što sam htio reći? Ok, ovo nije tema za injekciju. Tema je današnja da je ovaj video za glasanje. Tako da imat ćete u opisu sva imena. I koje vam se svidi ime. Znači ljudi, koje najviše ima ime glasova, to ćemo da postavimo. Mnogo dugo nisam snimao videa, tako da evo vam jedan. I ne zaboravite ostaviti share, like i imate veliki pozdrav. I ne zaboravite glasat.